Welcome back to Africa Sermon Central. Ngina Semo Samnisi Umvulane umphanga wemvula. Kunjani bhuti? Angiphilile bhuti ngeva wena mnethu. Mina ngiyaphila and ngijabulile kuba Mangayane uNayohowa 2025. Wena ujabulile yini? And if ujabulile, please tell me i-highlight yakho nje yalo mnyaka nje so far singawuqedzi nayo. Hayi mnethu lo ngingakusho mina hayi cha this was splendid. Hayi ngiyaqala ukubona nayo nje solo siyakubona yo semathendeni ngiyaqala nje ukuphatha hayi. Nayo siseholeni instruments ethu hayi siphethe kahle kakhulu mnethu. Sesithumo esatha sabamba fisha sabangaka. One thing you should know ke ngabantu labasha ukuthi singisi bayasikhuluma sengibe splendid. Igama ke leli lesengihamba nalo ngibuyele endobazi ke leli. Okay, ebutwami awungitshele. Nifundzile tifundvo yini nje longasitshela kona nje ukuthi ukufundzile like in 2 seconds. Hawu bhuti sifundzile kuningi kakhulu but nje hayi lokufaka umshado cha kuvele kahle ukuthi hayi singagcini la vesini kakhulu sidle sibuka nje naphosisi. Mvanama-ke ukhuluma umshado waqala ekhana noma ensimini e-Eden? Hayi ngikubuka kwami ngiva ngathi waqala ensimini yase-Eden bashadiswa hayi sibashadile. Bashadiswa. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu unaso sandla ekushadeni kwabantu. Hawu uyangenelela ngalesinye isikhathi ngoba nakho bavele babekwa nje bo-Adam na-Eva kwathiwa hayi senishadile nina ngekukaNkulunkulu senivele senishadile. Tshela mina-ke mvanama-ke ithini incwadi oyithandayo eBhayibhelini nelivesi layo? Hawu singaya kuLuka lo 1:37 kona lisimple but nje akushintshi lokuthi nothing is impossible with God. Nakugcina ingoma leyo oyithandako ezokudumisa. Ngide ishong about ukuthi ngibani but ngilethi nje ususa konke kufanya impela angumuthi. Igazi likaJesu. Ngicela ukubuka number 99 bhuti wami. Ngiyabonga kuba nawo e-Africa Sermon Central. Sesitawudibana ebholeni.